Sveća Kemilija. Sledeća takmičarka je Radić Emilija. Znaš kako ti oni kažu? Ja se izvinjavam, u stolici za uvoje, ne? Pa i bio si, ne znam, neko onda uzi. Pa da ti. Bio si? Ona bi napisali. Znaš ka, ja sam naručio 20 štupnika. Naručio sam 20 stolice da li ne. Znaš kako oni kažu? Do 10, jedan sudija. 10 do 22. Sad to se prijave 80 takmičara, on mora očeti. Jednog prijave u hodnik, mora posebno hodnik. Svetska federacija isto licencija. Mogu da prijavim, prvo ukucavaš šifru licence, broj licence, pa onda mogu dalje, ne puštate dalje program. Šta sam htjela neki Sad ovo može, na svetsku, isto moraš da sve na ti licenci. a to nije mi objašnjeno. I Da sam htjela kako se smenio? planiram uzeti. To je tradicija. To je što da ekstremno 30.000, da? Šta? To je 230. Hvala. Ima posao sam. Ocene 8.49. Taj čip raditi